tuk chu no mole va inun kong roi tua tan pathian thu nun din thar le te om dan ti kan ngai thla ho le do na lalpanin kanin pol na tan kan lo mang le theu don nia rompung som le pani chang ku tho hi lo ngai thla ila mangai na chu vervek na tel loin ne ro se sualam chu ho ula thalam chu pom tlat ro u lalpana thu mal som ro se amen pathinin tharau thiang le maring tu nun adin thar le te om dan annung chang hi kong rang krangin a hriat theia chungzinga chuan kongli tukina hian kan zir don ani pathian thu kan chhiar khan pola chuan mangai na chu vervek na tel lovin ni ro se sualam chu huwa ula thalam chu pom tlat ro u atia chu thu tangmai po chuan Christian kan nun adin thar le te om dan hi chu alang sa reng mai ani masabira chuan nun din thar le te om dan chu sual an huwa ti hiani pathian thianglim tan atin om le bol lo chu sual hiani a mihring hi suala wanga pon chenang khai po tluk lo ti in bible in kan ni na lo sui to a zo pachuan pathian rem ro dan relova alo phun ve chia ma wangin a in tena asim thu apuang ani la davida po suala tlua a har chule no chuan a testimony dangta ithunun na thu te wangin thre thim na ka nei thin chuwangin om dan tiklo tin ren hi ka huani alo ti ani nun din thar to chuan sual a ho thin adot le chuan nun din thar le te om dan pani na chu pathian thu oi tu na an ni ti hiani bible hi kantan engkim alo nia lalpan anun adin thar le nowa khan midoi zep lawa wanga alalpa phatsan tu peter khan kabiram te chomro ti tu lalpa thu kha oin amar thar pha hial ani iswa ti du da tu polange po in jerusalema phur chau ni lovin lalpa thu oya athung zela thi po kha a huamani ti asuya lalpan ama tu tu tenun a thak dang lam to chuan athu oi an du thina chu chu an chak thina anin pek na hi adang lam dor zel mai ani apathum na chuan nun din thar le te om dan chu pathian mi te mangai na ni lalpan ama arin chan tlak tu te nun adin thar hian nun thar an ni chawani lova ngai taman ni chaw po ni lova lalpa mi te pathian in mangai te hi an mangai pui thina an mani in thengelin midang tan an nung thina lalpa mi te mangai na pon ni thina an thil khir dan adang lam dor thina chutiang mi chu kan ni ve em ti ero zona poimo ani ato pera chuan nun din thar le te om dan chu tlom takin isu a anin ngat ti hiani lalpan an nun adin thar ti chuan an ma ni chen chil tu tharau thianim zayan ngai thiam thina apui sian lau thina za takin tlom takin nun danglam tak an nei thin Isu Krista a in ngatin anin nga na Krista an tar langa an ma ni anin thukur thina Krista zia hi an nuna mu tur om fo thina ni sti mek lai chuan nun din thar le te hi khovela la chengan nia wangin mithale fam ki man ni lova pathian ngai dam te tiam chin lampan mek te an ni ti hria ila chutiang nun nei tu ni tur chuan thil dang zong ai lalpa du tu thalel tu le boi pui tu kan ni angai ani lalpana thu kan zatan mal sum ro se amen itom tayang u lalpa chung nung ber min mangai tu tukina hian damte in min kai thovini khongai na in hun tha min pelia kan lo me nun din thar le te om dan nangin i tharawa idin thar le te nun zia kungli in kan lo pong chok le ta a hen nun hi kan ober lo ni sela kan moina lo ni zel sina chumi tu a theito chu a lalpa nangma thlang tlak tu ni zel turin le
nitin ma ni nun thi sana itana nung zel turin kan zahin min tran puile thewang che mi chaklo te kan ni min thre chiang tu ini I khongai na le tran puina kan lalpai su mingin kan ti le amen lalpan mal som theu chu ro se ni le nom le vek ule